and 10 members, namely Jonis Francis Agnello, Crasto João Johnny Nicolau, Pereira Lyndon Freddy, Naik Pooja Parmeshwar, Naik Ravindra Raju, Tavares Vitorina, Naik Raju, Dero Nimesh Shankar, Prabhakar Ghanshyam Dar, These elected members can 10 members are absent and honorable MLAs are also not present. Now you all have moved a no confidence motion. So does anybody wants to speak on this? Does any member wants to give a speak on this vote of no confidence? Maybe there is no response from anyone. I assume that you have nothing to speak. So I will go to place the motion for the voting. Nobody wants to speak, so we will take the motion to vote for removal of the move to proceeding removal of your motion of no confidence in the chairperson, Ghanshyam Prabhu Shirodkar, is put for voting. Those in favor of the motion to remove the chairperson, please raise their hands. There are 15 councillors present for the meeting, and we have counted all the 15 councillors have voted in favor of the motion of no confidence for removal of the chairperson. The motion is carried. There are no votes against the motion. The motion for removal of the chairperson is passed by 50 in favor of the motion and no votes against the motion. The motion is carried. Thank you. आज नो कॉन्फिडन्स मोशन ना कधी स्पेशल मिटींग घेतिल्ली तातून 15 कावन्सिलर्स आयल्यात आनी तातून 10 कावन्सिलर एबसेंट आसा. हे मोशन जेन्ना घालें तेन्ना युनॅनिमसली सगळ्या 15 कावन्सिलरांनी हे मोशन पास केलें अगेन्स्ट रिमुवल ऑफ चेअरपर्सन.
श्वेता यो लता यो गो तुम्ही किती विचारते सांगतो बरं जो नो कॉन्फिडन्स मोशन आम्ही घातिल्लो 15 जाणांनी तो आज 15 जाण कावन्सिलर हांगा आसात आनी तो युनिवर्सिटी पास जाल्ले कडेन आसा 15/0. सगळे आमचे लिडर कितें आसता सगळे ठरयतले. इट्स ऑल आमकां आमच्या 15 जाणां मदीं कसलोच भेदभाव कांयच ना. सगळें कितें आसता तें ऑल आमच्या लिडरांचे सोडले लिडर बी डिसायड. सी राजकारणात जेन्ना मनीस येता तेन्ना बऱ्यो वायट्यो गोश्टी घडटाच. इट इज अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स. जें कितें जालें तें आमी सगळे विसरले. कळ्ळें तें कांय घेवन बसपाचें ना. सो बाकीचे मुखार कितें आसता आमचे वी हॅव ऑल 15 हॅव डिसायडेड टू एवरीथिंग वील बी डिसायडेड बाय अवर लिडर. सांगलें मरे तुका सगळें डिसायडेड बाय अवर लिडर म्हणून. But leader had assured you that time that you will be made. No, still सी हांवें पळय परते हे तसले प्रश्न विचारनाका. हांवें सुरवातीक सांगलां हांव एक निश्ठावंत आनी सामको सोशल आमी सगळे सोशल आनी निश्ठावंत सोल्जर ऑफ अवर लिडर. जें कितें आमचे लिडर आपल्या सोल्जरांक सांगता तें आमी करपाचें आमचे कळ्ळें. जें कितें लिडर आमकां सांगता तें आमकां सगळ्यांक मान्य. थँक्यू व्हेरी मच एवरीबडी. सांग ओके असं येऊन काढ मरे भेटू यो झंडा